Mano Macau. Sama-sama kita, jangan kau duluan. Ada aku dah. Saya temu rakam. Nitip terus Pakcik. Kamera. Sudah di mana? Oi. Kamera lah. Luhay mo, kiyakilahan, sintag na kiyak pasara, panganalway katujuhan. Ikarain kita, pangatayang miyaya, laong atay kiyoyayan, sinigang kiyakilahan.
Sifat sinahirap Inka na naman Kadakatan. Janji Bye. ko kay mong layan Lasa di mo tawanan Maksud simpangan kaya Kamatayin tugluan Kamera. Ikaw ra kita Pangatayan miyaya Laong atay kinyo Bising na raw, jalan na raw. Ikaw, insaya Sindunya ko tigit luna Di ko mahinang Ako kay mapita Basahin mo At sayang niya ko Sikit ka pa lang. Wala malingkat Sifat sinahirap Ikaw sayang Sindunya ko tignan Kontak. Kontak. Di ko mahinang Ikaw na. Kay mapira Basahin mo Wala malingkat Sifat sinahirap Ikaw, insaya Sindunya ko tigit na Di ko mahinang Ako kay mapapita Basa mo Nagsayang dunya ko Bakit ikaw bili naman mo man sa akin? Kasi bili lah. Jangan. Jangan pola. Ada net bili mati kita. Apa-apa jangan pola. Kasir pa kamera. Ini naman versi. Tahu sa blog ka, hindi tahu sa pila sa blog ka, kinibo sa diyan ang mga ibabat sa dong mas bulawan na. Para dua tahu dong mas bulawan at tahu. Ha? Sa pagwasap niya pinundan, mga biyak jalan siya po sa judge namin yung naman siya magkakuan pa kapag wala anak natin niya amin na unal ka lima bata. Balikan natin yung sabuto na magkawin natin niya amin biya sa ralaw kung sa sabuto natin niya amin. Kaya dua tahu dong mas bulawan. Ang kasult natin sa ganito. Kung lang tayo sa buto dito kami nakalima ka doon masimulawan. Mangka mo. Ha? Sabi nila sa weta ng pagsawi yan.
Jadi biasa ko pagdating hanga 2 taon, doon ba sumulawan? Yan. At nurinig ko, may biasa ko pag sila minara, 5 bata, doon ba sumulawan? Nang ikaw mag- Sa balikan na tiyak. Yan ako, hindi makongkoy na. Ay mga ulit niya. Kanya natin ko pamilas sinto. Kami lang sinto. Manjali ang mura kuman sa Japon mo natin dong basi mo na tong mga Namarami namin, nagaro din namin lang. Pagtama mo kay Okto. Isang lang tirin kayo mo, dili na sa bugtong kami atin niya kana si Pakso. Kami ata mo siya, ata kanya ata din ito. Tungod sa pasara sa may mga halata yung mabatay. Mahal sa pasingan wala pila-pila. Ang manaw ang lahat. May mga mabatayan, mga datangan na. Mga tara. Ito na ba yung sabon namin? Hati na namin tuyat ko, hati na niya. Iyakad na kanya. Hati na yung basi mo lang, hati sabon na. Hati sabon na. Hindi na pamilas. Mamamura-mura sa mga uliro, mga tuyat yan. Madam ko pareho. Pag namamang nga namin ikutan nun, isang mapugdang ikinigay. Ba't tayo kamasan na mga tinagarayo? Hati na kayo, hati na sabonal. Pantan agad na yun yan. Pagkuhan na yung layo, pantin agad ito. Hindi mapilima. Nakalima mo, pero mo rin na magtaguli mo. Nakati mo na ito. Tayo may. Tayo may alam sa mga Kamu natin sa bunal, kanya pamilasin ito, mamamura-mura. Kami na sabi namin ang unang. Ariat ba? Mata-mara ito yung kaya ni Delian. Iwan ko pa kayo mo. Kada wadala. Wadala. Iwan pa kayo. Marami kong bago. Alam nila, pagpagkakababakaan. Kamu mga kuman. Inshallah. Malayo sa ula yan. Alay na. Dapat Dapat mo inalo niya di ba tayo mahal tatako. ka. Malayo na lain ka na. Imo na kasako ba sitwasyon mo ano niya? Ano mo kusog na niya? Oo. Hindi na ba sila? Meron lang. Para Harap pa Manila rin. Kau na rin doon. Manila. Manila ini Palawan. Oo pala wala yung Manila pa pala ha. Nah, kuan. Di satuan biaya na. Ay dugo ko mayroon na kuno yung biyaw ko. Ano na kuno ladya. Kuan. Piri. Oo na pili. Hindi nga, di bulan niya. Doon paulat ta, paulat ta. Bulan niya. Februari kuan ini. Bulan 2. Yaya! Kumanda ini tu gimikit. Mama sabi ko na untuk ko muna. Tama kaya. Kalau udah uncap atau yang ipasu dah.
Suk baka mo na kumimang. Suk ko mo. Ay kusog kaos buhay kaya upay ay kay makapagod makakausuhan ko dyan wajiban ubunday sa kaniski sa inawat sa limbay. Oo, Tuhan ko ikaw ko din lumil ka ampo ng ibang kariwan santa kasalamatan. Sabay ni White pa. Sila kami mga sa Allah jumpa Bismillahirrahmanirrahim wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim sayyidallahu wa anna muhammadan rasulullah tawakkaltu ya rabbi la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma bil kalam wal kalam wal rusul wal sadaqati wa barakatuh atam al-barakatu makkatu madinati munawwarati abwa ardillah wal ka'batu baitullah ya Allah ya Rasulullah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma anjalna fi dhulmati salamatu wa anjalna fi jannati wa safa'atul muslimin ya anallahu ka'batal baital haram dawaimu ya rizqan wa barakati dari nurul marifatul sur kalamur rahman lil muslimin wa safa'atin nikam as-salamat Allahumma ajidu rahmatan wa nikmatan wa amanatan wa safa'atan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa damatul rahman Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma damatil ummat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma damatis sab'at Wajkuru nikmatillahi alaikum iskuntum qalilan faqad sarang minal muslimin asma'an wa lakum sunadun wa ra'ibun Allah ya'ti bilisa'in walana wa la yajid wa la yabtayar jaljalali wal ikram as-salamat karim ilalika illahi ta'ala wa salihatina wa tabisatina wa tikatina wa ajalu jadina wa waladun jadin tiga wa qwadul mukraha wa qwadul jahaja إلى حضرة النبي سيدنا وحبيبنا ونبينا وسيدنا وسيدنا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ولوالدي ولوالدين ولوالدين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من عذاب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم وشفاعة القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا السماوات وما الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لو أنه لا إله إلا هو الملائكة
Nenek, pabit ka pwede mama. Bakit pa parang suwan? Ay, katong manisin ako. Yan, ay, katong manang tayo. Natulong ko na ba? Sorry, lamas yun. Lawa ko na. Sorry, ako pa. Palapas. Wait, Pamuyo mo rin yan. Kasi tao pa mo yan. Malawa isa. Ako naman. Malawa siya. Ito balik. Iya mo pala lang. Lado ng maras o kembro. Kita maru ay ganyan mangko. Kita usok baba ina ko naman nakita. Okay na. Ay na tanang. Sina? Sino kasi dyan? Sino ko? Ay, Sabi ako nung sila lang di may pito tumultar. Kira namin pandalawin sa bambuko. Nakalalabay sa mga gula. Naway siya. Nabang may nakalalabay na gula din sa jampo. Kaya namin nakalalabay ha. Sali siya makahati sin makahati. Makakublit. Makakublit. Makakublit.
Namaya pa niya mati. Parura man. Sukay maramuan tigas. Hoy, natin. Ya suka ha. Kaya ba kamu yang kaya pilih po sini para ila ko karyawan. Ay ko harap mo maripa kana ko ni ma'am. Dili na kami bang umpa. Ang patrita ko kita magka isa na. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil huda dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala a'lam nikaha wa wa'ada alayhi wa tamassifa wa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun. Ya hadi ulama ja'abina ya hadi ulama ja'abina ya hadi ulama ja'abina. Alhamdulillahilladzi anzala qawluhu li nabiyyin umma ta'abalakum masna wa sulasa wa ruba'a fa in kuntum la ta'lamu fawahidatan sabatu ikaw ma malakat imanukum la ta'lamu assalamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم عباد الله وإياي بنفسي لكم Mabasak sini pa. Sawan na rin ang niya mabasak sini pa. Ay ko magtukusog. Saka jowa mo to. Takbo pa sa ka. Ay ikaw patanong sin namin takbo. Hindi naman nagpugya pa yun. Hoy. Pag kita na man niya pa kusog-kusog. Bismillahirrahmanirrahim ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa iyaya wa nafsi bitaqwa. Yang pulau Buhay Muhammad saya dijago.
Nilimat ko sila to katang. Ay napakto ko yan yung makaan. Ngawin ka. Amin. Iwit mo na. اللهم نقوي امورنا يا الله وتجزينا لا تمرد واذا تقبل وانا بكرامك في قادرنا وقد كانت شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك سلامة علينا حقيقة مدينة شر معرفة اللهم انا اريد وتوفى الحج والعمرة لكل الله عز وجل في رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك سلامة يا الله في ديننا وعافية في ذكر ودينك يا رب العالمين اللهم اكشف البلاء والبلاء والوباء والفاتح Nagbiyak ay pawa. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم البر التواب الرحيم اللهم مكر يوم الهوان maka sunod sa kanya wang kaini maksud mga bata usog supaya kamu makusog magpasampay sin maksud maksud ini labi pa dahil natin lubos ba ayaw kamu malupas indinisin dalupa wakil ini piali nagpangayo wali wakil pakil na wakili amunak ya wakilan in kami kapakilan bang kawinan takdilan lila bisan batalan pagkasinagtay mayapilan pagmama kasi kainaama doon kay mutimuna warka ini birkis lukain ni panglukisin baya di matangkis kan mairum mamanis wakil ini kilaman namasamu alaman saksiin kiraman ikaw in karandaman ikaw kaatay tunggal dakaw angkan piag tuyuan kau kya bayaan ikaw kami kya layuan yangut kau piag tuyuan makunit kau gantian in karatung pagitung ikang wala magitung liling kupya tungin mga baguratung pila namayan lalayari kami limabay umukab kami sin lawang langsay kimita kami sin buk bago siudlay dumuis kami haut kilay para yawati kang mu inyat sinatay mo bang ang kadugtulan mo tuktukin asawa mo para yawain nyat bangway rabagnat bagnat kalura salamat si mampay na inyat manuk Kenapa ndak dari tadi? Gelap. di mapupalokun gimanap na indukun nabasain usikum
Manok-manok si mayang tapo pasambulayang atay nila sumanyang paruisun kandayang gilingon giling-giling kimitain kampung musin yalisan buling tingkat mo ay sa banding kakampungan limiling gilingon si bilto silingon giling sibuk papagbang dayon tukod aturon sin mata utup nakamutuod gilingon giling harap kimitain kampung mo sinyalisan burak intan kau biya malak magsakaya magsilak sin adlaw pulak-pulak tamat na inkalangan di ko nakasungan bang biyak ya kulangan bapak mapan dakuman wassalam Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Kenaunan tayakin takunya Pangagaran tayakan in pangagaran ikaw at ikaw tunggal kau piyag tuyuan pakaw pakampung piyang ayukan suping say mayo baranampil nagtuyo baranampil supaya matapil mabutas way takbir na maggiling agila ilaw putum tumaadung-dungan sinama agila tuin baranin tag nakapagawan yasan adlaw sabto pakala pa inusog panalaya to Kesan pasapayun at tudun ka na matulay. Giling ay din, babae ta kayo na makaw. Amun ka kayo na may magiling. Bukod siya na itakad ko, siya na yung gibilang asawa niya. Gilingon niya na makato. Makato Tindog giling. ko, ah. Tindog ko. Makato gilingon mo mat. Hari ko to, hindi ka. Na, so ikaw makusog dyan, ha? Sa uluhon mo rin hapa, harap maripatu isa, bagus satu dua ka kakaksadya ko sa mga katingkatan. Bagus pagi katumari. Na. Ha? Isan. Harap na amad to. Abi niya sa ulong rin hapa isa, dua, na to. Nabiyan. Na, biyad to. Inang umabiya style manubila karita. Mari, himad to. Mari na amad. Na, maton na. Di na pa abay, nabiyan. Di na pa isa, dua, na to. To, Nabiyan na. Na, isi Ay, ay sam. makagaling ako sa isa. Ay, ito na mapandala. Di man dyan yung magtema mo. Mari na makato isa. Agon pa. Ako rin pasok. Babutang inyo. Ikaw lang sa Rosilin, giling. Harap na, sa Mari. Harap na, Mari ito. Harap na, Mari. Kasi ito makato. Napos papagpangkiyon mo na mo. Isa. Ato pa ko, unta pa. Ikaw. Giling amat to. Paano siya naman to? Mas makato. Di na ba yan upos na giling sinusog? Sarati at upos na siya giling sinusog. Ah. Lakad niya, kabat to ko. Iyan pa nagdurwa. Ay, pulang siya. kulang pa ba? Tukaw. Ay, patakan ko lang. Surat mo sa Kanaman na wala latin na tingkap nila pa na wala malata kata nabi waktu na waktu na
Dahil ilagay na ko. Ada dah malumati kami dah kalimati aku nak belajar kerana kadang Rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Wabarakatuh mi pakai kalau dari pasal orang dia ulang kulit sama Telepon ko. Telepon ko. wala quwwata illa billah. Kontak situ dan pakai. Di situ-situ. Ada battery kan? Kalau branding kan Minal mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah. Ay, padala hiyo. Sabi ko rito, aray na ang diabis yan. Dito ko, mangikot pa na diabis yan. Ipaligid ko makakatang bidan. Pulang sa mga kanina.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز حريص عليكم بالمؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد يا مريم اللهم صل على سيدنا محمد والملائكة والمؤمنين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما وسلم وإلى روح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والمؤمنين وغير الناصرين وإلى روح أبي بكر وعمر وعثمان وآل وإلى بقية الصحابة والكرامة والتابعين بشان إلى يوم الدين وإلى روح حسن وحسين وسيدتنا وفاطمة الزهرا وسيدتنا وخديجة الكبرى وسيدتنا ولمجة ولبت اللهم صل القرآن له في قبره سنة القيامة شفيع من النار ستا وجابا وعلى صراط نورا وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى وإياهم اجعلهم إذا بيننا وبينهم جنة إلهي يا ربي جنات وجنات النعيم دار بدر السلام الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك ربي كذلك فضل من الله وكفى بالله عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أنزل رحماتك والمغفرتك في قبر نورا وهدى ورحمة على أهل tempat makan tulah من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عليهم والأموات اللهم أنزل رحماتك والمغفرتك في قبر نورا ورحمة إلى يوم الحساب اللهم أنزل رحماتك والمغفرتك في قبر نورا ورحمة إلى يوم القيامة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات علي أو منهم والأموات إنك سميع يا مولانا قريب مجيب الدعوات ويا منزل الرحمات ويا منزل النعمات ويا منزل البركات ويا رب الحاجات اللهم في القبور مبدئ والنور والوصول والفاجة والجر والمغفرة على أهل القبور إنك مالك رب غفور بسم الله الرحمن الرحيم استجاب بنا لك الفاتحة الكتاب الحمد بالعالمين ومسبح الأسماء والذكر الرحمن الرحيم والمؤمنون ومنزل الكتاب مالك يوم الدين ملكه لا يبنى وبصري لسب إياك نعبد وإياك نستعين استهاجة يكفي من أجب صراط الذين أنعمت عليهم دنيا مكرومة أتى بالنعيم يوم يقوم الحساب غير المغضوب عليهم والمغضوب الكفة جحدوا لنتدى وبلغ دليل الذي أدلت على قلوبهم لا يرثون الأسباب آمين آمين غفر الله لنا ولهم برحمتك يا رب الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الحسنات علي ومنهم والأموات إنك سميع يا مولانا قريب مجيب الدعوات ويا منزل الرحمات ويا منزل النعمات ويا منزل البركات ويا رب الحاجات اللهم اغفر له وارحمه وآبه وأقوانه اللهم اغفر له وارحمه وآبه وأقوانه وادخلنا الجنة مسواه إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيتها النفس المطمئنة تبت إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا دعوانا الحمد لله رب العالمين. May isa pagkasuhon. Malaysia passport na. Ang kadang na. Ang kabayan mo. Hindi ko bahagi ko. Kadalan mo kami. Sali na siya mga kumpin niya. Kaya sangat siya marito. Ang tuta, one ay tuloy Beyonce mag-ibang watang yung Siya na 2019 Da, kawin bagi to. Awalo ya on. Kanang timukin na. Awalo tin bagi to. Ito nanti mungkin na. Dahil Kita lima inasawa kayo sa. Kasi pagmamahal ka sa Tura ka mo magsungit. Paliw ka mo eleksyon ni ka ng priwa. Nawasa ko ano, ikaw na sila. Napako na ka mo. Kari ba yung kaya mo sila makakuan? Pagambo kuan na kami. Aw ni ma. Hindi ka mo mga lasa? Hindi ka mo andyan ibang tawawon. Hindi man yan magsulak. Asuwi ko nung marituon. Hari na ka mo. Legit eh. Oo, legit eh. Legit eh lang yung ayaw magtulak. Hari, bigyan mo na lang mo. Ano din na ka mo? Oo, sungko mari. Hello, Rani Maya to. Pagkabasam. Kilay na sila kayo Rani Maya to. Karang siya sa ini. Kanayo ako man dali magpata kay mo long kay niya. Dali niya ako ingat. Tugtog ko kami ni Maiser, yato na imbentahan na to.
ikaw ba na yan? Uno? Apat? Next song. Okay. Yan na. In Despacito. Tauso. Dua kali ko manari, 500. Okay. Yan na isang mali. Dona. Hindi na sana sa comment yung utang yan.
Okay, ito na pangalayan ni Inda Putra Jenny. Tupat-tupat niyo mo siya. Masih-masih bisa bilang siang baik. Terbang kau bisa bilang mengalai. Nayari aku kemuin nasi bang baik. Bisa nulas tumai bang kau dari rimbai. Aku kemu masak dan adai. Karena misi turun naik, turun naik, turun naik. Karena misi turun naik, turun naik, turun naik. Naik lagi. Ay, kung isa puno bang kaya. Okay, ito na pangalayan. Iinda Rosmalen. Turo na. Tupak-tupak niyo siya.
Inseguimos